Idući artikl koji je ovdje u ponudi je predivna ogrlica koja je sačinjena od pravih koralja u kombinaciji sa tirkizom. Radi se o specifičnoj kombinaciji s obzirom da se ova crvena boja kombinira sa tirkizno-plavom bojom. Svakako s obzirom na cijenu mislim da je to jako promotivna cijena i više nego povoljna, s obzirom na to da kažem uz ovu promotivnu cijenu morate imati na umu da dobivate znači pravu koraljnu ogrlicu koja je u kombinaciji sa tirkizom i samim time ona je doista specifična. Što se tiče samog izgleda, znači radi se o ogrlici koja je sačinjena od nešto krupnijih detalja. Radi se o ovalnom obliku ovog crvenog koralja, a ta crvena monotonija je razbijena znači sa ovim tirkizno-plavim kuglicama. I što se tiče same ogrlice, znači ona se vrlo jednostavno može kopčati. To ćemo i pokazati. Znači radi se o srebrnoj kopči koja je dosta velika i možete vrlo jednostavno ovu ogrlicu kopčati pomoću ove srebrne kopče. Pokazat ćemo i kako to izgleda. Što se tiče same dužine, radi se o nešto dužoj ogrlici, tako da onako možete nositi na neke haljine koje su nešto otvorenije, ljepše će vam svakako pristajati i crvena boja se svakako jako lijepo može kombinirati sa bež kombinacijama, ali naravno i sa nekim bordo crvenim kombinacijama koje inače jako lijepo pristaju uz crveni koralj. Crveni koralj ovako lijepo stoji na bijelu boju, a upravo ove tirkizne kuglice koje smo i ranije pokazali razbijaju, kažem, tu crvenu monotoniju i jako lijepo ovu ogrlicu možete kombinirati možda i uz neke tirkizno-plave haljine. Na kopčanje znači je ogrlica vrlo jednostavna. I s obzirom, kažem, na ovaj pravi koralj, cijena je više nego pristupačna. Možete računati također i na našu brzu dostavu, a ukoliko se vama ogrlica ne sviđa, svakako se možete i odlučiti da nekom poklonite ovu koraljnu ogrlicu i da nekog razveselite ovim predivnim poklonom. Kažem, radi se o pravom koralju, to je zaista idealna prilika za vas, samo morate naručiti artikl na naš broj telefona.